say baby me ho ye be me nwa pa se umbetimi aka se emi yenka ho ansem yenka de ehi mudi dum so ente se abe me John ginapo no na se mo no so obeka ayese wo mu hia sika bi den no mudi akoto sika mu hia ne no na sami jemfi wodi agu ne ka mu a wo cheche no dollars no o cheche no na akwara echiche sika ente se egu ne ka mu ye den ne enya light adem enti sika de ye wo bi wo man ni mu na o mu sika no eva ene gu sami jemfi ka mu sika no mso mu pe bi di acheche akoye light na kotu aka uza akoto crew oil se hwanwani ene gu sami jemfi ne ka mu no egum nti omo nkofa emfa nkoto na oye na light mu na eze dum so no ese edwa edwomfo ma joma ma hwe ye wo ba ye kan wo ba wo di dum so bebo wo di dum so joma ma hwe nyam ye nim apaniam pa di dum so aba Nese se wono no se ye duabo se ye nyoyo wo twene sa akwa we hu a wonti ase nti wo de mama ye bo din ade ese ye kai a ye dum so enke wo so otimi pepa se din ni free ho but me nim de ntia a wonti mi pepa wa hwe ne nkrofo ama o mawie sika na me de o mo muti dum no e na me ka kire o mo se mo taxes ne na sefo a mo take it o mo bejeje o mo de kono eno nka eze o mu hwe so se dwa no krom be ni yi ama mo na mo be dwa ni yi akania de ye didi dwa because mo niema bebre mo de nkania na eye wodwum ene nkania na o mo si o munya bi mfa ma mo fi se sika ni ho o mo de koto sika no so na doma ama ni ministers asese gu ka mu a o mo de cheche Ghana so de crowd nki ye ni dollars so mwatimi asesa na dollars egu o mukam ene ye de chiche wa abra mo amuti agina awia so ye adwuma mo amuti dwom eto ade nkura ni nam traffic mu na sefo bra nkura yi bre ni nyina egu Ghana o ha bebrebe wo kura yi mu ni nyina ye huhu asemu ye ne ye de sika egu ka mu ne ye de chiche na minister no John Ginapo de ho ye mmobo na wo kunu ni ebe de na wo John Ginapo ntina John Mama di wo yiri no because wo nim nyansa wo nyansa hwa wo bie wano ankwase asem ko na aka na ayese wo su wo hwa na ase wo su wo dwen ne ho asem ese sa kwa ne de mintimi hu ba bia ne ha wo problem papa atra ma John Mama kwase awe abefa ayira kodi no ebe ne no wo hu nyansa ya the energy sector ahye wonsa ide hye wonsa no de bia ensem ya de hye wonsa na containers ebe yira aye muam kasa mukodi tum se containers mu wododo se na wo port afa ebe ye kakra mu se ayira container na ayira ya hu container biem na dum so nda so wo enne mwase abwase abegina ho se sika amode kototo ho ni crew oil mu nhia dollars ne so gusame jemfika mu kofa na mu fa nkoto na mo bana se we say no se anyansafo wo Ghana na mo ka kire wo mu se MPP abanye atwam nure ene buru kagu ho enti ne yeda dum so mu a mo ba ye 120 days 4 months ena dollars kukuru dam egu sami jemfika mu 84 months pe no sa ban ni jam ka enti se na ma yeda dum so mu a eye den na sika enti se eti me be ye obi mfa so ogu ni ka mu na ka no matu awie se wo mo so mo man kanea mutimi nkasa asem no nkyere obi awu enye nyina na ye dimiti se nkrofo obi mo omkosa like oto abama mo emu bi wo ho aye ni nyansa eti mo asem a mo ka na hwehwe aso nti mo meka ni yie na dum so de enya de se kura de yesi nye dum so dum na so abefam baako ade bo ne be na Ghana fo aye dum kura ede boni na Ghana fo aye John Mahama se wo ye curse se wo ye de a wo ba bia wo di dum so na eba na speaker isu kura na anim ehu abamba be nko enti nka mo de mo mien so light because abamba be pa wo kunu ni na do sore na wo hwe na ni na ye dum light a wan hwe ye bibi be ye na be ma we da ho na mo so mo sa de dum so ese bre yen e ma manfo brese hwe kane adum na sikejeti market John Mama ko gina ho ka kire ma o mugudwom se eye o mu stove o masoso ne o mu ne ma o maso o mu de nu aduane eno na ama o mu ahye wo ko ye wansi wo biem kosi se o mu ko hu sika dollars e wo same jamfika mu wansi ho wanye o mu hwe wo mfa wo mu ho dum so ha dwene kanea ye dum kanea mi se wo dum light yikura na bibi ya ayem na kanea pa na mu esumwa na manfo guo wo Ghana ebrade nyame
Onye edin pa. Dum so no so de beka ho asem na me de me akosu am dan. E ka me nko anka 4 years ni nyina Ghana fo na sum. Na mo fa nsua omo fa nsua eduru ho a wo ye cold store amanfo kazu na so ka bi yezu. Wo so adwuma ne auton fish. Ghana Jollof. Have you seen how bodies are decaying at the morgue or Kolebuni at other places? Wa shu abrehosem. Yes. Yes. So Hey, mom the voice so aka asema ma me wra ho. Enu kra de maintain ma dwene so nko so. Hey, ni power no nye din to the people at the morgue. Bodies are decaying. And it's very bad. Erade. The voice tie. Asem na arehu. Enu na waka no kra arehu. Wo be brega na sa tie wiem wawu no so dwom ama asem ma ufunu apra se fridge. Ansa na ebeyu ye wurade nyame. Ye abusuafo be arehosem. Abusuafo be abeyu no na dwom ama asem aprofunu no. Wa pro no. The documentary is on YouTube, you can watch. Ene mekwa akohwe. Dwom ama. Ghana de na sa hoto ni kuro ni mu. Brunsam jemu no mo kɔ no wo Ghana wo ansa kora na mo benya kwan awura. Brunsam jenu proper wo wura no. Dwom ama introduce mo. Yo, Medase. Ghana Jollof, thank you so much for the good work you are doing. But me power cho so that we dey kind of back door. I don't want to start another debate. Mama bounce. Me pa talka. The voice me ka bibiak. Debbie. Ghana Jollof or kind of back door. In the back door. Good afternoon. Mama bounce, yes. Good afternoon, Mama bounce. Yeah. Me so much there Ghana Jollof edisi ye no. Light in the omunkoso enumu no. Oh, mommy, Uso. Oh, yes. We want them. Said, look, we are saying, at the piano, will be the Mawa education. The piano maker, me say, Obi free Ghana Baha for us, say, crowd ye, Sabi, Omo Uncle School. The voice, Yajumamu, Obi Ba, most of the time, no. Yanko Paya don't cry no being cleaning. Mr. Wabano, I send you a baby and be an or seven. So did you not tell so yeah then or seven? Because one take your walk and I sent to Crano, on to me a day, I reply. And then a queer team. Missy cleaning job, the beer over Fabiadis away exams. And he at least will be sick secondary school. Nti se wo de wo wie kura no anya adwuma anya Awurade ye wadom na ja Nyankopɔn boa na wanimu to obi so na be na bi kura ba wale no odi wo bedura brochiri a wo bedura wanya hwekwa wo betimi aya wo ma homework wo parents evening na won te brofo a me see the teachers yi ka bia no aso wo hwe wo mu ni enti say education there the best monya government a wo de saa die wo ya mam Ghana for mass dokono boy den. Ghana for mass kenke. Enti wo mu de free education. Missy me bi na me hwe video bi. Obi catch Felix appear. The political zone. Yeah. Oko catch obi say na wakwa akoto aba. Wasi me dia me nko nkoto aba no. Na wo say ada wo say no say na free SHS was no aba no na ebe hwe ye mama ye. I was shocked. Obi a wo ton awache o. E wo kwa ho. And what can't ask him. It's Ghana ni empe papa. And then me share video be me who say Kumasi ho. Omo bronco for so much pavement so. Me say that is a by papa no. A by papa aba. Munya adwuma. Mummuru wo mu. Na me kufuado. Egum mabosum. Wo wieye. Wasama watna wasama nton ade. Le wi asisike no ho na wo yare. Musi ni nyina mo mpe. Shada we are doctors here campaign. Ensuo mu na papa yi gire mu. Edu baby kura no ya memobo. Wakasa kura na ne nyina asi. Na ni suo fi papa ya ni ase ba. Wonnam nsuo mu wonnam owie mu. Ni nyina mo se mo mpe o. Ghana fo so mu de wo mo mpe. O mo pe nkokọ nketenkete. Na se na ya scam mu a. Na me ti ba kuro mu ha ayi mimi hu light off da.
Nese ya scam mo. Naga me ba Ghana, NPP lusu ya mi ticket mi sika na share. Me da me baby. Me didi mi ya me da mbe. Me de ba Ghana me de ba kwa na America. Ewia ho. Kwa ma mi ewia ho. Te se de me te Ghana. Na wo de what one sa wo so esum na wo pa. Yam fama mo na na me ka bi so ato so se Yeah. kan ba se Dr. Osise kan ba wo be campaign. Wo master na wudi na chi na akora no no last One can is 2024 no mommy, one can is was it or say onu ken na opesa o meye flag bearer but say enye onu mpo a obi bia beba no be campaign ama no omo kan sa akwa because ne no na make a chance ne master no Mama Pounds, Ken Badie, I know him personally, and I think I can vouch for him. Once the voice we are passing up. Me kofa ba we say hanya no ne topic and where jam Mama Pounds am on the oh. I want to Mama Pounds, any just so I have. Mama Pounds, I Ghana Jollof food and fire and no idea. What the nine fire and no comes in what the on care. If you say Mahama never bo, someone never won't care. Na you can badia. Ena you will be what woman. I swear to God, one kind, I swear to God. Says ye the bar, me ma be the way you cram it here, me so video, move a woman. Yen na be ye life. Near their campaign, Tiano. Any MPP, one man and how I would listen, I am the way I best one. oh baby I delegate here so mo Jimian NDC form for let's leave that side. Madam, I would trade Mama Pounds. I would trade. Yo, me that say Mama Pounds. the voice there's an OT. Why no diplomacy? Diplomacy. And they opposition in a comedy. And they opposition comedy in. When was the last time you sent me money? You sent me for a crown fabium. Can I just me for a umfa? Hey, the source Kenty. the voice is we had me favor in you. The voice, what they are. No friend, I've ever had man. Oh, okay. Uncle Marcus. Good afternoon. Good afternoon. The voice, Boss Marcus, the voice, it seems your voice is a bit My voice is low. behind. So, you will know voice is low. Let me increase the volume. I can increase the volume. I'm so worried you volume. So, can you hear me now? Yeah. All right, it's better now, loud and clear.